Imatataq significan chay Inmaculada Concepción. Inmaculada significa limpio, chuya, chanin, mana huchayoq kasqanmanta, mana ima qhillipas kanchu. Anchimji Inmaculada nispaniku. Concepción imaraykuchus mamanpaq wiksanpi kasqanmanta pacha manapuni huchan kasqachu karan. Chitari qonqallachu inventarukuran Iglesia Católica wakin wayqinskuna nisqanku hina. Pero wayqipanay Dios paq simimpia manaya papacho, iglesiacho, sacerdotecho inventakunkitaqa. Génesis capítulo 3 versículo 15 chaypi nishan sagratawan Virgen mamanchistawanqa chaypi Dios taytanchis t'aqanampaq mana huñunanpaq hukniypiqa huk enemiguntin hina huk imena nisriki aceitewan unuwan mana huñukunmanchu nisriki mana puni nispa. Ashwanpas chay warmi sarunan karan sagrata umanmanta chay warmi mirayninkunapas sarunan karan y complicun wayqiypanay imaraykuchus Dios paq seminpiqa nillantaqmi Evangelio Lucas capítulo 1 versículo 28 pi Ángel Gabriel napayakun mamanchis Virgen Mariata imanispa anchipia complicun muchaykusqayki María Dios pa gracianwan juntasqan kanki gracia imata graciari Dios pa saminchaynin bendicionnin munakuynin llapan Dios taytanchis manta santo kay chaypi kashan Dios pa gracianwan juntasqa mana imapas kanchu espacio hukniypiqa mana espacio kanchu huchapaq Ángel Gabriel chita napaykushan chirayku nuqanchispas sapakunti napaykunchis Virgen María mamanchistapas muchaykusqayki María Dios pa gracianwan juntasqan kanki nispa. Wayqikuna panaykuna chaytan iglesianchis católicaqa haqqay 1854 diciembre 8 de diciembre killapi reconocerán Papa Pío IX wayqikuna panaykuna reconocen ya dogmata hina imataq dogmare huk decisión huk firme decisión ari akhnapunin nespa ancha dogmaqa wayqipanay akhnapunin chayqa Dios paq siminpin kashan y akhnapunin mamanchisqa mana qhillapunin nespa riqsikamuran haqay tiempo mantaraq dogmata nin wayqipanay preservasqan huchamanta nespa hukniypiqa huchamanta amachasqa mamanchis kasqa pay sapallan amachasqa mana puni huchayuqchu imachanmantapas kasqa Dios taytanchis qhispichiran ñawpaqmantaraq mana nuqanchis hinachu ñachiwañ huchawañ hamunchis chimandaña bautismopi qhispichiwañchis rik bautismopi sacramentukunawan y llapan vidanchis nuqanchis qhispikuyta aypakushanchis imaraykuchus khayna sumaq khayna allin khayna hatun santo runa paypaq wiksanpi Dios poni hanaq pachamanta wiksanman uraymuspa runaman tukunanrayku anchipaq wayqunapanaykuna Dios taytanchis Señor Jesús mamanchis Virgen María wiksanman uraykamuran chay wiksanmanta paqarimuran wawacha wayqiypanay wawacha nuqanchis hina runakuna hina tiyaran nuqanchiswan taytanchis hamunanpaq payqa santoya payqa Diosya manaya hucha cuerpopi tiyayta atinmanchu karan manaya unquqyakuyta atinmanchu entonces wayqunapanaykuna Dios paq atiñinpunia chiriminataq kanman mana suna allinchu kanman chayqa hermano nuwankimanpascha nada es imposible para Dios mana imapas mana atikuqqa kanmanchu mana imapas atikuqllapunin paychus nin chaynata chayqa kan ya suceden ya imataq nuqanchis kidawanchis kasukunanchis iñinanchis creenanchis fe kanan chaypi chitan iglesianchis nin chaymi chay dogma kayqa nispa imataq dogmari mana ña cambiaruyta atisumañachu mana ña imataq ruray atisumañachu ya está dicho ña nisqaña kashan caso cerrado nispa aqnapunin chayqa chaynapunin chayqa llapanchismi iñinanchis